Njengoba sekuphela iminyaka eyi-13 ihostela labesifazane laseMzimhlophe libhekene nenkinga yendle kodwa kungekho zixazululo. Izakhamuzi zithi zingama-34 izindlu ezingahlali umuntu ngenxa yamapayipi endle akhiwe phezu kwazo. Lezi zakhamizi zithi isifiso sazo ukubona kuba khona isisombululo kule nkinga ukuze abantu bathole izindlu zokukhosela. Bakhala ngezindlu ezingahlali umuntu nosekuphele iminyaka abahlali basehostela labesifazane eMzimhlophe. Lokhu kulandela ukuthi imbiko evela kumasipala iveza ukuthi lezi zindlu zakhiwa phezu kwamapayipi esitamkoko nokuholela ekutheni indle iphuphume. Ongusihlalo wasehostela uthi bafisa le nkinga ilungiswe ngokukhulu ukusheshsha. 2014 sisi uma beqala ukwenza le project you renovate ama-hostels lana kwalungiswa these 34 units kwakunezindlu lana ezindala. So when they renovate those houses demolish actually, then the system yayikhona kusho ukuthi ehambiselana neyaselokishini yesuwa yohlulekile ke manje ukumaintaina istandard. Then isuwa ke manje ihlala iblock kanjalo lana almost every day iyablock. Then i-access yayo ihlala khona inukela abantu abaseduze kunalezi zindlu lezi. But these 34 units ayikaka-occupy umuntu, but there still is i-blockage eseyikhona already. Sifisa ukuthi the project iqhubeke. Ever since umeya bekakhona last week lana sinalo ithemba lokuthi ke maybe ever since ezile wazoyibona ukuthi nezindlu lezi safeguardiwe. Sinawo ama-challenges well safeguardiwe yilabo bantu ngoba baya-volunteer. So but when it comes with a situation like uzothola ukuthi sekusondela ama-elections, the political parties also they've got ilanda umthelela ukuthi uma besenza ama-campaign wabo they campaign ngazo lezi zinto lezi sizithole siku-situation whereby ifuneka sikhuzene nabantu befuna uku-invade izindlu. Kanti ngeviki eledlule umeya waseJohannesburg kanye nethimba lakhe bahambela le hostela ukuyohlola isimo nabathembisile ukuyilungisa. Ezindabeni zeSoweto TV ngikuNokulunga Mthembu ngiseMzimhlophe.